go ne Nyasach ng'wono erokamano mochopo kodwa ka. Naweza sema nimeshukuru Mungu wa rehema ambaye ametufika nasi mahali hapa. Endo ago erokamano ne chokruok me piny Seme. Tena ninashukuru kwa kongamano iko hapa Seme. Endo ago ne Nyasaye erokamano ne weche mwasewinjo nyaka nyocha wadonj ka. Tena nashukuru kwa Mungu kwa yale yote tumesikia tangu tuingie mahali hapa. Adwana wach ne jomo chokore kaendi duto. Nataka niwaambie wale wamesanyika hapa wote. Iweche ma Nyasaye okele chokruogni gin kodhi mikano. Ujumbe Mungu ameleta kwenye hii kongamano ni mbegu ambayo inawekwa. Wan kod jariyo gi. Tuko na wawili. Wan gi ng'ama winjo wach to kosewinjo wach to keto e tich. Tuko na yule ambaye anasikia neno na anaeka kwa matendo. To wan gi ng'ama winjo wach to tok winjo wach ok okete tich. Na tuko na yule ambaye pia anasikia na baada ya hapo aweki kwa kazi. Kuom jariyo gi, kwa hawa wawili, Nyasaye mor gi ng'at achiel. Mungu anafurahia mtu mmoja. Ng'ama morgo mwenye amefurahi nayo en ng'ama tok kosewinjo wachne to keto wachno e tich. Ni yule ambaye baada ya kusikiliza neno lake anaiweka kwa matendo. Kora akwayo ni kapok achungo osiepa Jeremiah Makogalo. Kwa hivyo nilikuwa naomba kabla nimsimamishe rafiki yangu Jeremia mwana wa Ogalo, waduto kaka wabet ka, sisi wote jinsi tulivyoketi hapa, wabed joma winjo wach to tok winjo wach to wakete tich. Tuwe wale ambao wanasikiza neno na baada ya hapo tuiweke kwa kazi. Wan gi ji, tuko na watu madhi ywak ambao wanaenda kulia, to weche mane giwinjo dong' ka, na maneno ambayo waliyasikia yatabaki hapa. To wan gi ji matok ywak, na tuko na watu ambao baada ya kilio gidhi keto weche magiwinje tich. Wataeka maneno ambayo wameyasikia kwa matendo. Muma wacho e Jakobo 1:22 ni beduru joma winjo wach kendo timo. Agano yaeleza katika Yakobo 1:22 ya kwamba kuweni watu ambao wanasikiliza na wanatenda. Ka ukubedo jo winjo wach to tok winjo wach to kukete tich. Pasipokuwa wasikilizaji wa neno na muweki kwa matendo. Ng'ama winjo wach to tok winjo wach no to kete tich. Mwenye anasikiliza neno na baada ya hapo anaweka kwenye kazi. Ndiko no Jakobo 1:25 kibiro piny wacho ni nogwedh jali e tich ne duto. Yakobo 1:25 inasema ya kwamba mtu kama huyo atabarikiwa kwa kazi yake yote. Adwaro kapok achungo Jerry, nilikuwa nataka kabla kumwamsha Jerry, puonjgo ochako kelo wach moro e chunya e Johana Injili 14 West Matindo 30. Mafundisho hayo yakaleta ufunuo fulani katika moyo wangu katika kitabu cha Yohana 3. Wabiro riwe gi manyoro, tutaiunganisha na jana Yohana 14:3. Wabiro riwe gi wach manyoro e Ezekiel, tutaiunganisha na neno la jana katika kitabu cha Ezekieli 3 to West Matinda 3 mstari wa 8. Joruoth Yesu pake. Amen. Watu wa mfano kanyo kanisa Yesu pake. Kanisa Bwana sifiwe. Hivyo an japuonj duok pressure chien. Mimi ni mwalimu, hebu punguza gia. Kichawinjo kirwako kuoma mach to majno kadwari. Sababu nasikia unaniwekea moto na staki moto sasa. Wadhi kaka wadhini. Tuende tu jinsi tunavyoenda. Nyo wayudo jana tulipata kama mawacho Ezekiel ni asemi teko e chunyi. Kama agano yaeleza katika Ezekieli ya kwamba nishakupea nguvu moyoni mondi piem gi wasiki ili ushindane na maadui wako. Chokruogni, mkutano huu Nyasach ng'wono no choko wae piny kaendi kaka kanisa gi ji mondo miwa fitina. Mungu wa nehema alitusanya hapa kama kanisa na watu ili atutie fitina mar dok piem gi wasigu, ya kurudi na kushindana na maadui manyocha waweyo ambao tuliwaacha. Kaka Roho Maler mia picha kiwinjo puonj gi weche miyalo gin weche maketo mondo wicho tim waya.
ndivyo Roho Mtakatifu inanipatia ufunuo. Ukisikia mafundisho na maneno ambayo yanahubiriwa, ni maneno ambayo yanafanya kichwa cha mtu ijae nyaya. Iwinjo ka wiyo otimo waya kapok idok tiwinjo ka wiyo timo waya niritauru aseyudo teko e chunya. Unasikia kama roho yako ishajazwa vizuri na unawaambia hebu ningojeni hapo, nishapata nguvu moyoni mwangu mar duogo piem kodu, ya kurudi kushindana na ninyi. Kendo kisomo ndiko no kama nyokwa somo koni asemi wich teko. Tena ukisoma hiyo agano mahali tu kusoma jana inasema nishakupea kichwa ngumu Kaka mar huba. kama ya huba. Huba ni Huyu huba aneno ni en le moro to toke tek marach. naona ni aina ya mnyama fulani mwenye kichwa ngumu sana, To puonj keto wara ng'inyno. na mafunzo inatuweka katika hiyo Tok kiwango. bedo gi teko e chunya Baada ya kuwa na nguvu moyoni mwangu, to ochopa rang'iny kendo mar bedo gi tok teko amenifikisha katika kiwango cha kuwa kichwa ngumu mar thiano. ya kudhiaki. Ni kata aya anyuola bilo to an gima bilo ma anyuola no tima onge. Ya kwamba hata nikitoka kwenye ukoo wa dumba hakuna chenye watanifanya na dumba yao. Aya anyuola Natoka kwenye ukoo maja sigurito nyathi mariek mabe ineno ni diek to gie koro dongo biro olo pi e obwongo ne mobwongo lokro thinyo. katika ukoo ambao adui anaona mtoto mwenye hekima ambaye atakuwa mzuri, pepo anamngoja akifika mali na mwaga maji katika ubongo wake na ubongo uwe kama makamasi. Osiepa ikri biro ng'eya. Rafiki yangu tulia, utanijua. Jeremiah Kogalo. Jeremiah mwana wa Ogalo. Kalamani please. Amen. Amen. Ure magamen. Amen. Amen. Mar sojas mosefit. Amen. Amina. Mawinjo kanigi teke chunygi mar piem. Ambao wanasikia wako na nguvu moyoni mwao wa kushindana. Wamed ndika chiel. Wacha niongeze agano ingine. Maro malero mia. Roho Mtakatifu amenipea Kata chungi Jeremiah Kogalo. alafu nimsimamishe Jeremia wa Ogalo. Mumano wacho ni ya uma. Agano yasema hivyo uma. Kendo biro ni omora. Tena kuja kwako kimenifurahisha. Wacho ni ya. Nasema okana wach kudu weche mang'eny kendo nikech jaduong' mar piny ni biro to onge gi teko Kuoma mane kamigigo. Ma Yesu. huyu ni Yesu Baruth kanisa. ambaye ni mfalme wa kanisa. En gi jopuonjre ne. Ako na wanafunzi wake. Kaka nene kaka japuonj. Jinsi naiona kama mwalimu, Wang'e mar chunyi oneno jasike. macho yake ya moyo ameona adui wake. Odwa keto jopuonjre mondo obed alert. Na nataka kuweka wale watoto ambao anawafundisha wajiadhari. Tukone ginia. Na anawaambia Uwinja tu winja matin. mnanipata lakini kidogo. Aneno kaja tend pini osudo machiegni. Nimeona kama kiongozi wa hii dunia amekaribia karibu. Kadwa na wachinu. Nataka niwaambie Ni oonge gi teko kuoma. ya kwamba ana nguvu kwangu. Kendo kisomo ndiko ne loko machon okadwa soma kena tilo hiwinjo ko toku wacho tu kodi bas chiedwa dhi uru. Na ukisoma katika Agano ya Kale unapata baada ya kusema hayo akasema ya kwamba tembeeni tuende. Japuonj wiyo timo waya. Mwalimu akili yake imejaa nyaya. Weche manyasach ng'wono kete dho Jeremiah Kogalo. Maneno ambayo Mungu anahema ameeka kinywani mwa Ogalo, Jeremia mwana wa Ogalo, Magdongo. ya ukuzi. Nomiwa wuogi e piny seme kawa chomo wasigu mag thirno. Itafanya tutoke hapa Seme tukilegeza madui ambayo wanadidimiza watu. Kata udagi. Hata mkikataa Ni opidh gweno. ya kwamba kuku afugwi E dalani. katika hii boma, Nyuol manyuol nyithindo 10 to umayo nyithinde munegi magweno dong buga. wanazaa kuku vifaranga 10 na wote wanauliwa. Biro to biurabia. Kuja naye kujeni tu Chon. mapema. Ema nyocha unegi teko kuoma. Ndio mlikuwa na nguvu kwangu. To sani. Na sasa Uonge gi teko kuoma. hamuna nguvu kwangu. Oh, Yesu pake. Yesu asifiwe. Era ng'iny ma ng'ato chopo manyiso jasike ni biro to bia. Katika kiwango ambacho mtu anafika mpaka ambia adui kuja naye kuja. Kendo timne lweti kodi biro to bia. Anamwambia kuja naye kuja. Lakini giming'e Lakini chenye ujue ni onge gi teko kuoma. ya kwamba hauna nguvu kwangu. Nyocha in gi teko kuoma. Ulikuwa na nguvu kwangu Mana sama ne poko miya teko e chunya mar piem kodi. wakati sikupewa nguvu moyoni mwangu wa kushindana na wewe. Oh, hallelujah. Haleluya. Jeri
Nyasachi oloya chung malo senior council. Jerry, Mungu wako amenishinda, hebu amka.